Masaka kwani masaka, makasi kwani makasi. Buri wiri rubokwa nwithirite ori na ntuko injega na rweri Alhamis tariki 19 mweri jwa ithatu mwaka ni 2026 ni beta wakabu mudharimi mwananirie wetu na jere mathirio ni Paul Gujiri mbere burungu shugere nkatho cia mwanya. Thank you very much nonto bo gwitana mbere tothura ningi gwitana batu ikinya kwa ikinya ntuko wa ntuko nonto bo gitumikiu ugitwethie nyombe nteto ira iri na igweta ka detune ka Amero okolu gututhigatera grimi kina Facebook @Meru TV Kenya, YouTube @Meru TV Kenya. Tuambiririe na ngurumanio ya gisiasa kaunti ya Meru. Ilingo bia siasa bitweka uga mbuge ni mishikanirio ya miario ningi miario imwe ikiruta kiri ilingo bia siasa ikundikira kingi kigishumiria kumeneria miario buni bu kore kiri mpatikano ya siasa antere shabore na nyuma ya dionga ya munini wa rais Profesa Kithure Kindiki Nteresia Timau akirungama kiringo ne mubunge wa Bore Mugambire Ndikiri na gukinyeria ko butongoge kwa Mugambi againe uri murongamiri kiri bondi ya municipality ya Timau narwa againe na mboto ya athingati bawe ne bashumiretie kumeneria miario bakitharikira Mugambire Ndikiri nikira baugite iromba yawe kiri munini wa rais nikobutwa kwawe ende ti kwetia maendeleo kiri akari babore neriboti duraniri na gutarirwa ni mwende online boni. Wa mbondi ya Timau municipality Mugambi angaine abutongwe riu mutongerio babatanirite na wari MC waririra Peter Mutuma Kalembe ni bashumirite kwa radio Ntobo bakiwa muyumbe wote weti na mbere arombere kiri munini wa rais ende burabonane abwetherie ne kubutithia ntongwe kuthiurukia deputy president araremero inya kuromba gintu kira araromba ati Mugambi onto angaine ngwangugine araromba Mugambi onto angaine ngwangugine icha ujo maendeleo ano ntunura butithiria bange ba sibitare nyomwera ya Timau oreta antu benu your cousin norete tiau wabuta baraba bwirite baraba batumite inya kuromba mbesha kire nyomura kira chungu baraba re erieu bomba kuita maendeleo jarajaro na ndio reto kareta antu ome wa bareta na ote maendeleo jariku jare au ogo chindwa inya ni MCA akaromba barabara erami yonga ongero ita sibitari ende ogwango gekwire ari nene ikuga Mugambi onto angaine abutwe Mugambi onto angaine abutwe ati alisema alifanya imbia kundete ni nyanka buto ito bwana Ndikiri ankwirire aja ndina njanga choka otegere including empio ko buri kinyuano yo trendire nio ekwambiria kukuthukira bara bangi kuga bangi babutwe murume gore Ndikiri utanganiro kuma ria wobutiri nyaka wira na bangi bonthe gugotangano ikubutithia kau kakaro ujarie to ria kumurwithania ko gintu gira kirio itho ina igita riri yagara kwitho kimenya atiri kando ekwigiakana nebo bangi giakana ko iwero bukuingira buri ko tebatere kuoria kando muntu uri ongi kende ku etiwe giakana yonka tiga kwari uro mutongerio kwa kwaria kabuka ije kabo akarangero ikarangone kimwe bo akaramiaria rabo kwaria temwarie kugwathania Kenya temwarie kugwathania constituency kuluki bari wa gicigo mbunge keke Bore uteweti na mbere kigunikite na bo kuma kire thirikari gitumi bakwa kaita karatongeria baliongete Bore baikacwa taunira nene inde mature ne antoka bakunyamara Bore weti wa mbere babore Bore ura miringite ndarubeni na ndi musiasa na ura nthiurukanagia na ntere cia Bore apa na pale kira kirioni utongeria tutina bubu bwega no tongeria bari Ndikiri na ndije kebukinyite muthia no ntu distribution ya mantu jara atiomba kujukia mantu ja thirikari ombo turetera mashinani iu ni othine rethairwa ni nene muno no ntu CDF tio yonka kwina mantu jangi obwirite gwita kithirikari na arokaria kenda ntu beto babure babomba gutetheka nikiro ndo bate kugatire kabatonye nara kithithina nino ndo bate kugare kabatonye nara urantu amwitu
no ntuniki antu brai basafite antu babe na thina bariretwo wa gatauni ara nguku igukarangwa kenda bomba kuri nguku indi batugomba utonya macinani na aria kwina thina no ntune rendekiri gogwe anu njira gwitha miunda mirime ni antu bakarano na bagwatanite akuna ara uranjuruta lakini utenda gwikira ici nao utenda gwike kindi kinao ko kindi kina thiorongo kila mahali ya kuthioronka no ndu wale ndi bare imantu yao na turaugire nandi mwangera raici ukaija kwithirwa security yetu ndene aburi antu abakuiwa into tigania negembe na tukiuga twina mwana wetu mwana uburu twamurega kabisa no mantu jau charekebishwe. Kiripotera Meru TV kuma Borimeta wa Mwende Walaiboni. Na ndeto tegere yegie kithomo kirikiriro na gukaya kwa mashukuru kuma ndwanda cia Meru na aria shukuru ya Murera ari principal murungamiri wa shukuru A arombete thirikari kwithira igitegera shukuru ya Murera iri athero rojene nikirakuga ni ashari kwithira bakinyeleka kiuchumi nonto bwakiara mukithirite giki rumirira ntere nkiroki na tariritie wagagie bo okaria akiuga kuri na nkujanio cia mtu na nyumo na aria amu kwithira kuri na kunwa kwa mianka ni njogu na gwikira aritwa bashukuru gwatine rira baitite gushwa kithomo ni riboti ya Kome Omutia bia kuria biotethi no bibia ya nirwe kiri mazukuru yara ya umite ndwanda wamwe na kurirwa basic kiriana bara by form 4 esuone kia bunge gembe centru ikutetheretie anene mathomo kwithira ya kijombwana tamwi muno cukurune Murera niyo iri Rwanda rwa kiuti na yaura tukumenyethua ni mwarimu murungamiri cukuru Daniel Kinyua urokuwa kimwezimi wetu ndani kili ogarito nonto kithatwe tamwe tukithatwe kuinga cukuru lakini nonere cukuru itatu Kandubai, St James, Kabukoro na Murera nichinyiletwe na ntu ici Rwanda kigembe central na raombo twa pia kuria bibingi kiiringi na kinyendi master baraba and principals baraba ngi betikaniririe na batwe itwe tuinyite kite kindogo turongongelwa yonto wi particularly ndai ngonia bateit na ego ntongo mngala moyo lakini yaki mpe kuindi tomba kusokia ngado ungeni ni kuwa murungu amongele maisha na shukuru ya mainde tuteringas kinya siasa twichi ngoye tu ni minisco na to ikira minisco na tutebagua na ibo ntumpe ngochokeria ndani kilinga era raya namba sare yonto sia form 4 ture principles tutero itutare va murengo yugayu no talana wa talana 1 2 3 kionto wende na form 4 63 vonde ndirifi ya tamwan tamtu mwaka tamdri ni tumiki arombete ngwataniro ati ka community atongeria wamo na yekiba mazukuru kenda ithomo byomba ukira mazukuru ne ya Rwanda ya kumurera yu mathomo yetu Murera ni ya itite boya na mwaka yuyo athira itwa kurukitiana lakini mwaka yuyo twenda kurukiana site lengo ni moya campus express from grade 10 form 3 buru tuciometie na murungu nwe no mumbitasi angia choke nkato kiri community yetu tusirikiano bwenu bwachukuru bo community post viundas na community untubrai wira irwipu rira ukamenyera mwana wa muciari aibwe manto yame kiri mwana kanyone ka mwana we na support a school kinya moyora una nko kyani ne kya chukuru kinya gedra ate mwana chukuru rira ukamwariria bwaya na rira ukamumenyera na tuma chukuru ekabwa bwaya no ntuno wokija kinyinto bya chukuru na kithiria na taleletie thina baturanio niwe kunyamarua ni nyumo cia kithaka
cia kuma kirio kia nyumo ii kia miru itumia kuromba batheke nyumo cio kenda na bara bauma nturene cia Nkanga, Ntukai, Murera, Kiruyu na Kinandoba baumba kinya cukuru kuyo. KWS inkumichokeria nkatho nontu negire kutweleza mantu ya nyumo, lakini bubu tathira kanywetu orio njo ile ya wangitine cia yase unangami uyangitine cia tula matangi ya muchore turo engalo konara na utiru iro arikuo ende inkuminya ruirura na nyumo ciomba kuthinika na kwina wildlife human conflicts, lakini challenge ra tonete bunene watu kana betu batego ya shukuru mapema no ti utethio batu twelekene na paki tonete asa school. Nkiripotera Meru TV kumembe mbita wakome wa mutia ka giteno kau akari kumantere Shambeti ire wandini ya mitungo ishumbunge kia Southimenti ni bashumiritie gutariria mathina kathumba yaraba kuga baithirite bagikurukira kwa igita riraya ni wagibwa mainya ya mwanki jwa stima kera kiao nandi ni boloterete mubunge wa Guntuku Dr. Shadrack Mwiti nikira bakuga ni wagibwa kukinyithirwa mirandi A ya mainya ya mwanki jwa stima maturene ni ripoti ya Jeff Wagituma. Na bwakariba wandi ya mitungu Southimenti ni baumirite mujumbe wa Southimenti Dr. Shadrack Mwiti na kumuria ethire akiujuria wira ni abekire bakubekira stima ntereiji iria nandi baugite ni yete kinyamara gikinene na kinya mathomo ni jethirite jagikwama ntereiji. Mbeti ni community nene ina household more than 1,000 and above. Na kule 1,000 and above gutenja inyemwe elikataka stima. Kwa batu yote katu inandoa na mujumbe atuirite first year tukiwa tukuona stima. Okuona nandi twathi kuthiria miaka ena tutirona stima. Ana beto barabendene sukuru batu tete stima. Cia umira bwagoro cetigirwo bwagoro cio mobogaiti cetigirwo bogaiti na mujumbe weto na atwirite tugekirwa stima na atwandikithie kinya mabomu atwajuririe ya gwikirwa stima lakini tutona stima batu turi ekuru biongo bietu byarigisanire iuma ekoro biongo bietu byarigisanire bateonaga saruni cia gusanura mutundu no ntobo kwetha tutena stima ndigura stima yumite rungu eye kinya rungu ya tagarandagasa eumandagasa stima euma bweguru ya tutika katikati kambeti na kabogaiti stima mbeti yetigwete stima ote skuru ete stima tutige kirwari nkurukia karibaba ni baugite gwikirwa stima gukethera gukiongera twanya twangu gintereiji ni thine nene is a big challenge tondu bwambele buru inya maguta yatonega kurikana ndi tutekithima kia maguta no kana tutandeka kana tairi nicio igota gwa kuriko nikenda kana makuthia omwaka kwa batu tukuwa tukauga itwekirwe stima nikenda at least nya gwetu antu baukira bathoma begwa bena degree njega begwa bena certificate njega nuntu akithomo stima nitwekirwe nekena tumba gwitanguge itwekirwe stima icio tukwenda ana betu bathomete bone bantu gukaraga batu sanura turi ekuru ana betu bakara bwega iboma ito thitherwe bwega twekirwe stima kenda nati tokena tabange ndiona cukuru ira yite wakora borotari irachibira bigethwa na mundu nambi ana bara ndaikeria bete gutonya kure baetu tumagira mbi riu kwa kaptu kwirana tatu kabamurikira bakirikiria ni baugite mujumbe Shadrack Mwiti ethira kigwa kigerio giki bo kiri kithurano kinene ke mwaka jwa 2027 kinya bo bakethira bakimwania so ni tukulomba twenyiitie ola lile kiejira tuthirime stima twasa ina maform twandikirwa kila kitu atwa indi financial akulukira twekila stima no tweterete no tumweterete lakini amenyere itikakinya 2027 egitara kulinga kula eja gwato muthuira mujumbe weto torikana twekera stima no ntorago twekera stima riu renge gatoka ugipeo ioma ukiripotera Meru TV mbita Jeff Wagituma.
Tũtegereirie gũkĩria ciewa rungu rwa kithomo kia mũtaratara jumweru CBE na aria thirikari ya county yũrĩtwo kwithira igĩtetheria ana ba ECDE kwithira ba gĩũkĩria ciewa biao bo ni uge na iromba aria arimu ba Backstreet kwa Nthambi Primary School ira bara bacumĩrĩtie kũromba ũteithio kuma kĩrĩ thirikari emũtuma ntwaithingia gũtetheria ana ba kwithira bagitithia na mbere gũkĩria ciewa biao kĩrĩ gũtonya mashindano-inĩ ya National Musical Festival mwaka ũyũ. Nĩ riboti ya Mũtugi o Kĩambi. Iri njira imwe ya gukinyanĩria mũtaratara wa gĩthomo gĩa CBC cukuru ya kwa Nthambi Backstreet kwa itara jairi nĩyũmbĩte gwikiana ba mũchezo jwa sing'enge mkere national rĩu bakuromba thirikari gũtonyera kubatetheria kwithira kagita bari na uome bari yokerwa ja county ya Meru. Mũchezo jwa sing'enge mkere atwana tonini ijombĩte kutuma ba exposed kemanto maingi mono sana thaira tukuna cha talent chia twana toto nini no komba kumenya imbi mwana omba ita kumenya riria ethiretwo anyi na nyaba mwe te lazima twethwa to mejete so much in kithomo like kithomo gya simbi hii kimejete mostly in nurturing talents and ability of the learner so kieba tuitokuga kiriana beto itombete kwa identify barabe na talents chia mũcetho jojo na iboba utombete gwikia national this time round na nya last year no twari nationals na atucoketie gikombe skuru ije kwa Nthambi Backstreet. Skuru ije ni kwa ndobataru bagotethwa muno especially ni county jaya twira twinayo Meru riria ana baba bagweta go participate kana mashindano jara bakuthithia ja singing game bambĩrĩria from Ubwaigwa sub county beta kere county level na thaiji barari regional rutere roro chogoria na ibarombera gukuruja kiewa kiao na bomba kwa number 1 so that's why nande kwenda kuchokia mubira jojo kere munene wa ECDE Meru county itukwenda uteithio muno no ntorire ana baba kwarirwa rira bakuthura be on stage kana rira bagwetwa kenda ba participate bate kwarirwa bare ana ba Backstreet bare arirwa bare ana ba Meru county so kira tukuromba turi aciari ba Backstreet na o amwe na arimu bare aje ujo nyuma yakwa itukuromba thirikari ya Meru county netegere skuru ije ya Backstreet no ntubia wabiria iretete endene ya Meru niombete gutuma Meru emenyakana in another way inkoromba kabisa jawe excellency governor wetu mutuma ntwe thinki ora twendete na munini owe rinda kiome ora twendete na masisi bawe ibategere skuru eje na bategere ana baba rĩu baũrĩte aciari wa mwena mwingi kuona nĩ bakũthũnja bia biana bao barĩ banini na kubigwatirira kwithira nĩ jumoro tujwa kithomo gĩa CBC na yewa nĩ bikuria kuma rĩrĩa CBC yambĩrĩrie nĩombere kumeja in mono kumira gitwana rĩrĩa kana kanyi na kĩo kintu kĩrĩa gĩtwĩraga atĩ mwana na mbĩrĩte kuthithio ntu au tumira ki 844 twameja ki mwana munene lakini sana thaiti twemeja na kana kanini kenda rĩrĩa talent ikethirwa kwa ikia identified yomba gwete gikuragia kiegwa kiawo uria gweta gikuraga so talent ite kuthirwa uthoma ikenda wa daktari uthoma ikenda wa mwarimu uthoma ikenda wa mtu munene kwina ana bakwire ya through talent ira bene cho betwana tunini rambo mbakwira muciari uria wina mwana jo wina kiegwa ja kiu kia mbere manu bati kwithirwo ki identifyga the right place na ra mwana omba kwithirwa ari ki the right place ira omba kwithirwa akithomaga. Reporter Meru TV kuma gicigo bunge kia North Mbita Mũtugi wa Kĩambi. Riboti hiyo ikaithira ituikie muriki yetu ya mbere ugeta kuraya nitucokerete.
Tatua Instant Wins na Daka. Multiply bet yako mara 5,000 kila dakika 20. Ukicheza na 20 bob only unavuna £100,000. 40 bob unadaka your 200,000 shillings. Ukicheza na 100 unakamata $500,000. Pia kuna bidhaa za nyumba kama smart TV, fridge, cookers, air fryer, car wash machine, motorbikes, tuk-tuks na marutis to be won. Instant millions to be won daily. Ni rahisi. Ingia kwa M-Pesa, weka paybill number 440440. Weka paybill number 150150. Count Meru. Amount, weka kati ya shilingi 20 na shilingi 2,000. Get your wins every 20 minutes. Tatua Instant Wins na Daka. Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza weledi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa weledi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo kwa kupiga simu 0721 152 709 ama ututembelee katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places. Awole tiga gutinda kuigwatia thina ni gitarire ukaigurira bikibiki na koguri kanini na gutiange ni ndene mutindo jwa kangangi aria kwijikeneja kwa Ismail Aribi aja ujo kwa Ivan wakinya mutindo jwa kangangi inamania na kijara kia Moi weje ogure bikibiki muthemba jo mwega jura jwijikeneja haujue ona kethero no kwenda muthemba jwa tuktuk tegera ule gwita tegera ule thongi nio eu na bikibiki cietu ciina warrant na koguri ni kanini kiria gikwendekana kivande KRA pin na garanta umwe weje na deposit kanini ugachiana na bikibiki o au twina bikibiki imwe itenyunya mauta inge na cio kainunkaira mariga ni ati spare twina cia kung'ana na ni bikibiki cia kinande iria ciumba kwithirwa cigikamata mirigo bwega tulingira thimo ni kendo komba kuigwatira namba cietu cia thimo nicio iji ciandikia au kioni-ini giaku etagwo Ifan. Ng'inang'inene kia mutindo kangangi kore kongo kamechemo kuborera na uthongi ganku gwate ukeni aja Bezalel ote Umeru turigi kumene barabarene ya Meru Nkobo Nairobi highway. Bezalel ote Umeru nejumo chijwa kuruka merere na kuthuranira michemanio kenera nyomba chieto na mareija kuguna mukoju waku tigiera no gochema bia korea bire na shama kumariko nerietu na bithuraniri na uteabo kinande
Wathuranira michemanio kana corporate event. Modern conference chetu ni gukinyaniria kiwango kiria ukwenda. Nkoroki turi na free wifi, parking ya kung'ana na iri na ukaria, gontu gwa kuthuranira biatho na bingi kathumba. Kumenya mantu nkoroki turingire thimo gukurukira 0794 680 166. Bezalel Hotel Meru, the epitome of comfort. Anuiji muno nonto bwa gwitana batwi ikinya gwa ikinya tucokerie na riboti iri na kieba ningi naria arithi kumanteresha kereria family imwe itigi bagitala asara inene orira kwithirite kuri na mbura inene guntu ni mbura iri na nkologolo na mpeni inyingi bakiarania metha ya mteto aturi baugite kaumo ka asara ni ikuo kia ndithia kumania na mbura nene iri na mpeni na nkololo ni ripoti ya Degara Waiguna. Ikumana na mbura nene rithite na mbere gwitwara gicigo munge kia Tharaka itumite mujwanja wa Ngogi kuma kereria wandia Nkondi gicigo munge kia Tharaka batigwa betara asara nene nyuma ya mburi na ng'ombe gukogokera munde kumania na nkwa na mpenira kojerwo tugo bobo kwanja wa Ngogi buri kereria era nyamunge nkwa yaririe ekwaria yaririe egotiga kwaria ndaiwa kagondu aku akiania ngekinyara rweni ndathi kiende gwe ntimama ndawe kandi moreke nkeringa kathima ukiugoni ndethe mburi cikwire nkwerera aririe ndambuthokire pupu ndaokira ndamba kwinaina ndathi kwa munyokire mwitire kama munywa burio ambe aye mami turiogo ani nda ndethera mburi mukona bugukio ndikwiti mama ndete agu andu baye witiga ponde na iba inge mono baba kuriba kwiba inge mono ture baite witiga thine riku no ayo thine uto ayo twethira bura ng'ombe ikwite mburi ninya na ng'ombe enu yonthe ni najana nderi nkwanu otugo yariri otugo ni gonde getanda ni ndaruka ndegwika runguru etanda ndamberia kwinaina na ntioka ku ikundere runguru etanda nuntuntikaye gutubwo netanda gamuciari mwana moja gitara sare nene nonto bakwethera imo ciamborira ciakwire ciareregereta kwenene kenda coke mwana cukuru ende bobobo keringa jiga nonto bakwethera weregero bwake bokinya muthia emire agu ndame akumetareria so bete mborini mororo yugundere agu bai na ng'ombe mbene taja ndito muno ana be mojie oyo no sakondari oyo nginariaga agwatanjirathi oyo ngengatibecho kona kinya bebe ngate abathongira abathati bakwa na oyo no athie chakariga inda kobiembia na leje ndethi ngwate mbori mbendie ndie mwene mbejira ndakobire abakonia mthingo thiete marimanti ngi ukarukire mbori tikwira na ng'ombe mbene ngendia mbi ndathira mbori mitungu ng'ombe mitungu yo kumuciari oyu ciareterete thokwe kinyathi kwendia ende ntigo mena tagarutha antu wana rwana irukuranira mujie rwaro engatete ruri kweri no buto korane ura imbito karea mbeta yake wa mona tori kerentongoria wa mona ntoba wendi bwega kwebumere na komotethera ne kendo bakwethero ake watainya ana bake bachoke cukuru mona guchoke weregero untethie na ntethie kwenda gwake kuringana na inya yake arabura kegwa aganirite na ntethie buba ikwenda kwako ende nkaromba thirikari ko wendi bwega panjinji na basusani mwindu kabaye batethie muciari ujo na babange we bakegwa kumutetheria na twe na senator Mwenda Gataya na agu ari obicini itu aba ibaye bono boboti ba tiba kwirwa komba thirikari ire gutwatha na batwathurire na MP Murugara na Susan Ngugi na Gitongwa Githuka
na seneta Gataya ibone baba kuruga bateje muyoyo no tukule nayo ni lokole nene muno muciaro ngombe nene ari maganio ne gukwa mbuli cyageje kubikwenja azigukwa bateje mami oyo gwakwa na kira bakona nuntu nakobete mbecha kwira cukuru abaringithie na nkoro ciao cia kwendera makereria wanja nkondi gecigo mungia kia Tharaka ndio tukambita ndegera waiguna nabo antu bana ne bagututira uturo bwa bareo mabisa ba NPR nyuma ya mbithukiro ya ambabandi dianteresha amwathi bamwe bare cibitari ya Meru General na bangi cibitari ya Mutwati naria bakiaria akari bonanite kurega kunganirwo kwao ni wagibu bwa ukaria ntere bakiuga wambabu bwa ndithia amu no kurina withire bumanitie na ambabandi kuma Turukana nawe akiaria MCA Henry Mutungi na uritie rwangiro karibo dene kwithira roki ugia mpwimpwe gotigira nirugukandana na mugitwikite mpanga milioni ya ndwanda ciatiania na yembe nabu ni wamba bwandithia ni riboti ya mukiri onkonja labu sabuta twithira antu oya na batura thanga barathi antu baingi muno na ng'ombe ciaita cionthe uteyo no turatirwa na makarika yokaria yombecha kwethira yetamba ntere isembe hamwe na tiania deu arithi hamwe na NPR nibombecha kwethira betiwa na maringangiro ya risasi ni nyuma ya kuithukirwa ni amba tere serubaine hamwe na kamaringa mwathi wand na ntuku imwethiri bomba kwethira bakithukira ntere sekuka na inde bamobo betutira uturo bo sibitari ya Meru General na bangi sibitari ya Mutwati na ng'ombe ciomba kwethira yeta hamwe na mburi kathomba na kinyati bakikwethira munini wa Inspector General Noel Langat komba kwethira kiliunga ntere setiania ntuku imwethiri ende amba bandi bombete kwethira bakiumira na koya ng'ombe cionthe buru noti arithi hamwe na maabitha ba NPR na maringangirwa ngwa kifamily cia antu babarathonarua ng'ombe ciaita kambue pole sana na ndio masibitari Mutwati nderia kuregister omwe saa kathionto-ini bito mukamata ndetha ngari amburatho watu itio moya bangi ndetha bakwendwa Meru referral piaro ratho my brother no ratho bakala dibana NPR berli NPR ma wala di koro ngumutwa ala ngoro wala di nje nyina ngara bonje jara ituro endi berli bo wala bande wita tena mbito nduri nyawa ngobati anjana wa mangutu atu ndona una ukayita mwe kana ngawre ya county ndeta na ombero unge namba jo unge NPR agirianga no ya by ni tubu contrition mutaya tena kulethi kumarugire kuntu gwito kamaringa muzea madana thake ndani baitho kwa maitha kuitho kwa maitha bethri maitha banjiro pamiwa kuma pamiwa musea omba korathwa ndre ukare mundene ndaibwa mbuya uwa ndokira mbuzi yako nikureterwa ngwana kora kiremenekira kandokira ndairia ndenda kinyakirebo ndona mburi ciori ndawa ne kanka kumakia mburi acia gono ntuntio miria kambete ndicione na metho ndamasuka ndenda wila mburi nkio la mburi ndichasi eringwa mama ndhe dichachi eringo na mama ndhe naitwa Gatabu Deni Hospital Administrator Mutwati is a county hospital. Actually I can say we received 3 of them with gunshot wounds and tukaweza kuwa stabilize so that either they can do for further management. We released them hawada bit stable and where the bleeding ilikuwa imeacha. Ni karikari menere tuponene ni akariba kontoko hamwe na atongoria kwa thirikari ya William Ruto itukumba kuthireke batethika na kubathikirikiriro kyo kya wamba bo butambite ntereji na muno areo waziri wa ukaria bondene no Kipchumba Murkomen tingwe yo akurita nterese Meru nonto wamba bo ni butabarikitie ibaze kyando za tatu za ikongwa tune kinya aba kwa batabu nyabo baze kinga kwa za tatu kumira kwa zongo zao ya iba iriende ba na ng'ombe kana munene ndara mutuma na umarie kaunti ana mene banda baze kinga kwa zio ndiko zira bonguwani Kinyaruto na toitumu na kinyamo tongi ima tothiatera ng'ombe ire kwa thaisi atete imbuto ni okatokorera ima ithori twena yo thai na shangaa tukiambiwa maana ya 2 term sijui nini 2 term haitusaidii
Saizi kama Lang'ati amekuwa hapo jana, huyu deputy president ni wa kutoka Meru. Ile usaidizi tunapata hakuna, watu wetu wanauawa. Huyu mheshimiwa wetu Taitumu amenyamaza. Sasa wewe unaambia nini huyo deputy president ama huyu rais ama wewe gavana, wewe umewekwa hapo gavana, hakuna kitu unafanya, unatuambia nini sasa? Ende Taitumu no watu ngene atwekera sakiure tewe kana ati angano batinya kwethura etweleza u no nto kuma eita ukumeretene intobia tobionze bikoyo kubikwanana unkwenda thirikari tu tam ningwenda nginya gendege 4 tam la inkwibwe kan kwenda otura no ntwanto ba mwathi ba ekuya mtetigeri otura ke thirikari iburu mugomeni ni risabo aende Mkiripotera Meru TV kuma mutwaterere ya mwathi wa Ndengembe na mbeta mukiri onkonja nio riboti yu ikaithira itukinyithe muthia ywa yaratu kubanganite akiri metha ya Nteto Meru TV kango shugiri nkato cia mwanya ni bwega nontu bwa gututhura na witania batu ikinya nontu bwaku ni tutuigite nyombe Nteto ira iri na igweta ka detune ka Meru ukonelwo gututhingatira nyakiri mitandao ya kinande Facebook @Meru TV Kenya, YouTube @Meru TV Kenya kwendere gita ririega.